Hello and welcome to NE Karbi Life, the Mirror of Society. I am Brittany Tharpi and today here I'm at Hotel Hempi and today is the opening of Ruby Cine Production YouTube channel and the first music video album Mamun. And let's go ask the producer why they have created this YouTube channel, and through this YouTube channel what we can see in the upcoming future. And also let's go ask these special guests what they feel about today's event and also the actor and actress of the music album Mangmun. So these are the actor and actress of the music video album Mangmun. So he is Joy Rambe, he is the actor, and she is Malin Ingtipi and she is the actress. So my question will be, nangli experience ko son la music album ki klempen? Ruby Cine Production long ke mesen lo mesen pen si kitang pon lo la pen ke ani sopik shooting hot and ke aluna jumio la si nang litum kadu kavita lang tame pini si release pon lo nang litum non YouTube long home redam lo plote nang litum thelong fit po Then nang liban tanji mana experience bang kesala. Aprang si NE Karbi Life pan kardom par jere lo kardom. La pulo experience pen pudam lo pulote itu me experience bang shooting bang kenon jun pami pen release tapi ni release lo la pen shooting ahud bang ke la Ruby production team tum pen dami manager pen chenglok la producer amat tame nili tumhan kichu kijun la pen transportation lai tame nili tumhan nang langdun pame la pen nitum kidu ke sungabe mane kadu kabe kecheng pen kijut nili tum 2 days siken shooting ta la pen la swang bong si tame nitum masapta kisung mate idu ke dovot ke abe la elong bang kedu la sorni arni bang sup pikamat inghong ta inghong nang kok lo sud no dermat lapen ke lastly niligi pui ke dulang Ruby Cine Production ke la non nili tuma video si officially full video ke upload cheng lo lapen moke bangji lang sitame do ke do bom lang sitame la so prang promo video ke do lo la producer sar malong amalo actor ke sitame official full video bang ke la non pini ka release mangmun pu la emergency release paprang lo lapen kadua we phanta choro lo lapen nangli tom humri dam tame Ruby Cine Production long kelang nu pu bangke nili bangai chichini ne do nangli tom rata tom bang simo hala comment long nang thanik no nili nang check donik bom pa Deep. So I think they have a very great experience through this music video. So thank you. So he is the producer of Ruby Cine Production, Malong Timo. Ni nang panangkar judami ke lapu henlo nang laso production kampu pen ku non upcoming future long hati exciting music video lah hai paklang jima mate kuson la kubi kuson sa music video la kang bompo. Non ne tum bangso Ruby Cine Production bangso chatai along ne tum kang pu pon pen lalo ne tum chisik lo la non ke bangji ke mesen music video semari phan la pen ne tum nili arat phan panong pan sil bangso platforming pu pon lo ne nili pu pe lo pen kaprek karbiang long artist sing kaprek sing lunse pilun se pu punon kado abe phan da dak isia platform lo se nili mathadam pen isi banga ne tum nili banat la ha son bang sabuk ke pa phido la simane ne tum owe kimi phan non nili mithang mata chapar jan ahot pen kado we thek long ta hebo YouTube long doji lasi nili bang ke to ajat penota pu chipaklang nun pajai pajilo se tame ove kimi ke bangi tom han bang mathasi bang so platform semar pilo nili ba arat kado ka beta cherap cheto pol pen karbi anglong arat dang cherap cheto po si nili ning thebol no nili awar pen Ruby Cine Production pu YouTube channel kang pu along si tong dolo nili ding besingku ponong lo asini ngarong paralam lo nili beson kisi papihu bahawar along stame isi ini lamar dan selam cop kali ba
isi album selam tu poli production house masih hadak nili bahawar penta klang dulu masih lang tu diklaim cepaduk pon malang tu masuk kecerap tu naso production kecerap tu tuan isi akhir Juni lapen ningarong pa jolo te nili isi pa pihub hawar ason si dulu tapi hadak pensi lah masuk production house kedo nang pangceng lo lah sila masuk production house pen masih pini masih si mangmun pu isi lun album video album ta dak paklang bonong lo kasi lason dak hak se lan tu se ki bang hilangan ni tamelang tu masuk production house pen diklaim karbiak he ajutang jubat pen cenglok lam kedo pining sumpot ke pasi thangi fan masuk production hin pen claim pun pu sining thelo lalu lah si ilitum non mu heglong no lah masuk mangun pu so video album masuk kecepatan tum tame body language emotion pen cenglok mipik anpar tame hala fotografi editing mipik si lason quality kaselam pen an se ilitum karbiak he tum ta ansong kalau dunia fan pusika kita akhir jimi pejodun ninghang lo lalu isi dapat aku mohon ni lidak lam kini long isi kami pun ada je tu karbiang lo termasuk Konsing Art and Culture Department pen ilitum CM Dr. Tiramo Hang arang li kerja pon penisi dak kita jutang jubar la pen pinding sumpot pen cenglok la marjan pinding pangki pasta ka fan do la si tangka kibido la si munri no so kumane jong si hala bangso tangka asabet pustame lun barim pen cenglok kan barim puthak jong si video semari putame la bangso kerap tangka long i anpat me la marjan kita me research pa pen itu karbiak he jutang jubat pen cenglok pindah puthak punyong si gimana klaim jeni hangdo pulun tangte la bangso tangka asap-asap do orang itu dak asap longpo orang itu baduncan lo lipuran tu isi mesen isi keselam pon ia warsai dak kipido la si itu CM orang likaki tapi jutang jubat afan isi kesinghon mangso fan aparman bi pon do la si nilimuta chuniri lo aku non nang tuma channel hoi pen dak ko chuniri kang tung bangalo la mangso ke claim ke dambi afan aning ke hang bang do pulutan te alu nang pale lo pute la langsung claim pani pandu macam lo karbiak helong akong seri tu mabangke kering ki pan barsa ya besi tamela bangso apta nang di PC isi la lo itung asom tin number ke sarkar pen GPF ko fan mangke ising une itung la ke dak asam long tuma hon seri punon baha buliu dolong punon kaprek lo ka sondo asam taksi dakta isi man peng ki pen itung karbiang lo termas konsil abang kita kan ni talon hodi sigi pido bala sona taksi non dolon il tum gisik tang do la so khonseri tum han abarim bari monseri fan isi plo man peng pipen lag si tangga ki piji pun tum kacik sik tang do non labang so aphail CM mari deng do la so lolo puten tum bang thongke brai si khonseri la pen kopi bine kang wai pandu hadak bang so ki piji fan tum kacik sik do non prajin pen long pon pura si tame alang tum fan akai mar fan joy ki pen kupina war sagi pipu bang non mar bang ke awelang ba thek thelang non mar bang ke tabe mo phi pijo pen kupini do putela bang mo pachin sulong pa pini litum nilip hawar pen isi Ruwe Cine Production bo YouTube channel kang kupon itu ndak dipu MP Hotel lo masih labangso production mate labangso channel kang kupon itu iya make hai sulorong par alang pensi kupon lo lapen di panse tamel labangso kang kupon mailong di pantan nang halo masih keceng sini li Ruwe Cine Production producer lapen alang tum team apan dile akrupi kang tu nilip sona hawar pen alatum isi kemesen isi platform nang gipipon de labangso a channel kang kupen ajok ilitum karbiang long so lang dorat tame ilitum video album hai ba entertainment hai tum labangso channel pen tum lang pon ko si ningarong pik pen nilip ilitum papipik ilitum chini setame ilitum skill do tame skill do we pisi tame tum isi platform nang si platform jong se abi plotang te tum ket hek koson tum patang po lasi pinili tum Ruwe Cine Production a producer tum balang tum team tum
kacimotha la pelang tum ke claim ke dam mesen isi a platform mesen a platform lang tum nang chipilo pusini leading thelo la pen la bangso production ansu se chithi pading nang pusini arna mangnu sitami ahir limi hangpon